munsi ni ipaji nshya y'ubuzima bwa muntu. Icyo uri cyo ntibivuze ko uzaza ejo ariko azagaruka akagusanga. Uko isi izenguruka ni nako umuntu agenda ashaka uburyo ajyana mu mujyi umwe nayo. Uyu munsi ka kana gato kari iwanyu mu rugo mu midugudu se gashobora kuba ariko kazayobora rubanda kakaduha ibyishimo tukazagasingiza bigatinda. Mbese nka Mose wo muri Bibiliya uko yavuye umuryango w'Imana mu bucakara bw'abanyamisiri. Uyu munsi turi tariki 27 ukwezi ni ukwa Werurwe. Igihe nk'iki mu mwaka w'1991 mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Muhanga umubyeyi yibarutse umuhungu. Nyuma yo kumwitegereza amugenera izina atarazi ko rizaririmbwa n'abanyarwanda benshi rikagenera ibyishimo rubanda nyamwinshi mu mpande zose z'isi. Twibukiranye ko uyu muhungu waje kuvuka icyo gihe. Kuri ubu ari we munyarwanda umwe rukumbi wabashije gusohora abanyarwanda mu ngo zabo ubwo bari muri gahunda ya guma mu rugo, atari uko ari we wayoboye inama y'abaminisitiri cyangwa ngo akoreshe ubundi bubasha runaka, ahubwo kubw'ibyishimo yatanze icyo gihe. Hari mu kinyejana cya 21 mu mwaka wa 2021. Uyu niwe tugiye kugarukaho mu kiganiro cya none, dore ko uyu munsi anizihiza isabukuru y'amavuko y'imyaka 30. Byaba ari agatangaza kuba wakumva umuntu utazira izina cyangwa uryumva ntarisobanukirwe. Dore ko Sugira Ernest ariwe tugiye kugarukaho none amaze kuba ikimenya bose muri rubanda nyamwinshi, haba hano iwacu mu Rwagasabo ndetse no mu mpande zose z'isi. Sugira Ernest yabonye izuba tariki 27 Werurwe umwaka wa 1991. Sumubyara yitwaga Nkeneyimana Fidèle. Uyu akaba yaratabarutse Sugira Ernest afite amezi 7 gusa. Nyina yitwa Nyiraneza Blandine. Sugira Ernest yavukiye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga, umurenge wa Shyogwe, akagari ka Kabeza. Akaba ari ubuheta mu muryango w'abana 6, abahungu 3 n'abakobwa 3. Sugira Ernest yize amashuri yabanza mu karere ka Kamonyi i Muganza. Mu mwaka wa 2008 Ernest yatangiye amashuri yisumbuye mu ishuri rya CG Karama ahi Muhanga nyine, ahasoreza icyiciro rusange. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye akaba yarakize muri École Technique de Kabgayi aho yize ibijyanye n'amashanyarazi electricity. Aha yaharangije mu mwaka wa 2013. Nkuko abyivugira, Sugira yemeza ko umupira w'amaguru atawumazemo igihe kinini, dore ko yatangiye kumenyekana nk'umukinnyi mu ikipe ya Muhanga hari mu mwaka wa 2011. Iyi kipe yakiniye imikino 29 ndetse aza no kwitsindira ibitego 16. Tubibutse ko yabanye nayo mu cyiciro cya kabiri ndetse aza no kuzamukana nayo mu cyiciro cya mbere. Nyuma yo kwitwara neza mu mwaka wa 2013 yaje kwerekeza mu ikipe ya APR FC. Yisinyamo imyaka 2 nyamara ntibyaje kumuhira kuko yamaze mu mwaka umwe gusa. Ubundi ahita yerekeza mu ikipe ya AS Kigali ayimaramo imyaka 2 mbere yo kwerekeza mu ikipe ya AS Vita Club yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwitwara neza kwa Sugira Ernest by'umwihariko mu ikipe y'igihugu Amavubi byatumye nyuma ya CHAN yabereye mu Rwanda mu mwaka wa 2016 uyu rutahizamu abengukwa n'umutoza Florent Ibenge Ikwanga watozaga AS Vita Club, ndetse iyo kipe ihita imutanga akayabo k'amafaranga angana n'amadolari 100,000. Ahita yandika amateka ko ari umukinnyi w'umunyarwanda wa mbere uguzwa akavagari k'amafaranga angana atyo neza, dore ko yahise avunikira mu ikipe y'igihugu yiteguraga umukino wo gushaka itike y'igikombe cya CHAN. Iyi mvune yaje kumuzengereza cyane, dore ko yakize neza mu mwaka wa 2019. Mu Kuboza mu mwaka wa 2019 ikipe ya APR FC yarasiganiye amasezerano y'umwaka umwe gusa, yamutije mu mukeba wayo Rayon Sport nyuma y'uko ataje kumvikana n'umutoza Adil Mohamed Elad utoza APR FC. Kuri ubu Sugira Ernest ni rutahizamu ngenderwa w'ikipe ya Rayon Sport. Bimwe mu bintu by'ingenzi yishimira harimo kuba ubwo yatangira guhamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi mu mwaka wa 2013 mu ikipe yiteguraga gukina na Benin, yaje asimbura rutahizamu Karekezi Olivier wari umaze gusezera. Uyu Karekezi Olivier kandi kuri ubu ni umutoza wa Kiyovu Sport. Uyu Karekezi Olivier ngo niwe Sugira Ernest yakuze afatiraho nk'icyitegererezo. Igitego uyu musore ngo atazibagirwa mu buzima bwe ni igitego yatsinze ikipe y'igihugu ya Mozambique i Maputo. Akaba hakinaga imikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika hari mu mwaka wa 2017. Uyu mukino warangiye Amavubi atsinze igitego 1-0 bwa Mozambique. Bimwe mu bindi bintu by'ingenzi wamenya kuri Sugira Ernest
nuko mu mikino 29 yakiniye AS Muhanga yayitsindiye ibitego 16. Mu mikino 22 yakiniye APR FC yayitsindiye ibitego 9. Mu mikino 19 yakiniye AS Vita Club yayitsindiye ibitego 11. Mu mikino myinshi amaze gukinira Amavubi nta bitego byinshi afite, gusa impamvu yabaye kimenya bose nuko yagiye atsinda aho bikenewe. Sugira Ernest avuga ko umupira w'amaguru akina umutunze ku kigero cya 90%. Sugira Ernest kandi yivugira ko afite umukunzi ariko atifuza gutangaza, nubwo inkumi nyinshi zidahwema kumugaragariza amarangamutima zimugirira nyuma yo kubashimisha kimwe n'abandi banyarwanda benshi amaze gutsinda ibitego mu ikipe y'igihugu Amavubi. Dore ko bamwe bibarenga bagatangira no kwitirira amazina ye. Uzumva biyita ba Sugira Jabo, Sugira Jean Dorcy, bamwe bagateganya no kuzabyita abana bazabyara. Ibi biza bisimburana n'inkumi zidahwema kumwereka urukundo zimufitiye, nkaho haheruka kumusaba ko yazamutera inda. Ahari mu kinyejana cya 21 mu mwaka wa 2021 ubwo Rutahizamu Sugira Ernest yafashaga Amavubi gusezera ikipe y'igihugu ya Togo mu mikino ya 1/4 cy'imikino ya CHAN yaberaga muri Cameroon. Ni umukino warangiye ku gitandukanye cy'ibitego 3-2, aho igitego cyahesheje intsinzi Amavubi cyaje gutsindwa n'uyu Rutahizamu Sugira Ernest. Sugira Ernest ni umufana ukomeye wa Manchester United yo mu Bwongereza, akaba n'umufana wa AS Muhanga dore ko ari nayo kipe yamuzamuye. Akunda cyane Cristiano Ronaldo nubwo yemera ko Messi ari umuhanga. Sugira Ernest ni umukunzi w'umuhanzi Christopher, akaba n'umwemeramana mu idini Gatolika. Iyi ni Gator TV, ndi Jabo Divin Bahakre. Isabukuru nziza kuri Rutahizamu w'Abanyarwanda Sugira Ernest.